Dolanai Manipur Chief Minister N Biren Singh Roy Mahakum Mala Uttar Pradesh khau takai ba me khau te ka jaw lana Triveni Sangam ditwa khau duilupna kalum kan the Triveni Sangam ditwa hai Ganga Yamuna akhani Saraswati diba kathum kariu mai kamun akhare dui inchu mai maidu da kahiye komna maipum khau inform mai khiuthan minaramona mansai panti khau kasing thaimak mai porit aju ta Q in Thalo mai Sudiwo tuna Biren Roy social media ko hi ku kane Imbu na banphiu pola na khani lungning sing khoroi katgot launa India khani Manipur mai kagwai na khau inchu jang mai nai khang Indian mai nai khang khani gai mai kho imbu thau khang kalum kane tuna chief minister tong social media ko hi ku kan to nge National People's Party hai Manipur Assembly Session February ru nong takai ni mai khau opposition bench khau dung puni the tuna sakane opposition bench khau dung khang tumai la ding tai NPP National President Conrad Sangma Roini nu lau kan tonge tuna sae NPP Manipur State Unit Interim In Charge President khang former Deputy CM Yumnam Joy Kumar Takada lau kan the kumna na working president khang MLA Sheikh Nurul Hassan ta kada lau kan the Imbu na Sheikh Nurul hai Manipur Assembly khau NPP tuang Legislative Party leader khangni kapa kan the kamai hai opposition leader ni supong the tuna cham khau tai sa kane NPP hai Biren Singh government ta machuang intha kan to nge Manipur Assembly session hai February ro nong ka hau puni mai khau opposition akhani BJP MLA Nunrai Manipur Chief Minister N Biren Singh ta no confidence motion hai phungpat puni tuna lumnu mesam khoroi ti thai pakane committee ki no confidence motion hai phungpat makhang chief minister N Biren Singh Roy kolong khautan subame akhani member nunta nganna thritan subame tuna cham khautai sakane inta Manipur tong politics luan gau hai CM Biren bia khauba mai minister nun akhani MLA nun ti hais Biswarjit Govindas Konthaujam Susindro Maitai Karam Siam Sanasam Prem Chandra KH Ibomsa Sapam Kunjakesor Keba Keniwai Haithe tuna sakane Kumdalana kabia akhat khau bamai MLA Nunrai Senior Minister Y Khemchan akhani Speaker Satya Brata Singh Roy Jaime group khau MLA ka singai si na naina ba me tuna cham khau tai roi sakane Bisnupur district tong Kwakta Pangal Lamkhai khau bamai Anita Standard High School khau mansai gan khat brown sugar khonge tana lomsi me pot kg akhat point rigdai na khat le ka zawna nimtau kan the tuna chamche khau inchum inji mai thai mangna school jan su ka si khang su mai thiak ti hai lani mak mai indawna Anita Standard High School in Chamna Nunrai Kwakta Kaithian khoroi rally ta kan the asai tong rally tai Anita Standard High School khoroi Kwakta Kaithian ngan na tatlana school khau hangwang dana ngan lokane imbu na Chamna Nunrai placards aju sina school kaima khau slogan aju ni kauna protest takai kane Anita Standard High School tuang Vice Principal Sapam Brazamani Roisa kamai kyutho kaganting sang na mitong school khawrai inchamna gai me ka singaina phungpat ka mai school khau drugs nimpathe tuna sa mai hai lani mage tuna sakane padba mai ka gwai high school le karyang akhane sini mage hu duan khau chamche khau chum ji mai thai mangna cham patloma khangni sakane imbu nan khoi me cham phungpat mai sangai express roi print akhani electronic media khau khoi the tumai sanda pani na de tuna sakane It is on the front page that brown sugar with WY Pagale Haina, Ponglaki Basida, Narang date 6, 2025 Asida, Pauksaikai Police Station, or Sigi Timna, Amazon 19 Garwan combined Tauraga, Truck Pabagi Matanga, School Gia, Mari Lainaba, Asit Tamoy Sona to condemn Tawi, School Sigi, students in the Trucky Mamita Hanbagi Tonga say, Yaning de, Aduna Maram Oraga, Pau, Pongumatamda, Karamuna Yangaga. Kanthabiraga pongbinaba khanganjari loina loinana asigumba
khongpham ama soiba matamda school asigi punamak matam sangla hawga charikliba asigumba school ase defame tawbagi mawong mathawong ase pamjate maduna maram oiduna Shanghai Express ki staff singna print media amadi electronic media da ngasimak sengdokpiu karigumba sengdokpidaba taragadi ain gi oiba mateng lawraga Shanghai Express ki mathakta ikoina defamation sub tawjagani haina khanganjari Board of Secondary Education Manipur Bangko Nai Mai Boro Bekra Higher Secondary School Tuang Examination Center Lagan Kame Jangroi Examination Center Tilau Khang Deputy Commissioner Khau Memorandum Asai Tilau Kanthe Asai School Student Nona Khani Puipu Nunle Intuk Mai Meeting School Khabam Kame Tang School Khawrai Go Khal Karong Nganna Rally Takane Rally Takame Khautai Boro Bekra Higher Secondary School Khau Examination Center Kalai Nu Moge Tuna Hi Mai Placard Sinna Incham Nanun Le Puipu Nun Kazauna Slogan Azuni Kauna Takane Katang Khau Jiribam DC Khau Memorandum Submit Sulaukane Protest Kautai Boro Bekra Higher Secondary School to Inchamna Class 12 Kubo Mai Akadre Sakame Kyuto Boro Bekra Higher Secondary School Khau Examination Center Lawo Nu Mak Tuang Nai Thai Exam Thani Tongrap Mage Tuna Chamla Minun Kautai Sakane पन्ना चंदो ये बड़े बेकरा हायर सेकेंडरी स्कूल का स्टूडेंट है मैं और बड़े बेकरा हायर सेकेंडरी क्लास 12 का एग्जाम सेंटर कैंसिल किया था वो हमको फिर वापस देने होगा बस नहीं देगा तो हम लोग एग्जाम से नहीं बैठेगा हमारा दाबी देना होगा दाबी देना होगा हमारा दाबी देना होगा हमारा दाबी देना होगा Kandi tong cham nun pangkho intaw hai US President Donald Trump tong cham roi hi gai liang na ba me kalam thu Trump roi policy phungpat kamai tai mainun roi lazi na sa kan tong e Trump tong cham hai rai me khau illegal immigration lam khau bai me dat roi gaza lam khau transgender right lam khau transgender non women sport khau gunu mage tuna thingkan mai billionaire Elon Musk le kanai ana hak na ba meni gazaw kane Dolanai Philadelphia, California, Minnesota, Michigan, Texas, Wisconsin, Indiana khani bye bye me kabam ko goe kho Trump ta nu ni mak mai protest ta gai kan the tu na sai protest su ko mai khau tai leader khadre sa ka mai kiu tho aniu tong democracy ti hai su bak lo puni the tu na sa ka ne protest su mai non roi ka ni tong social media account khau lat phungku ko mai khau tai fascism ta nu laurio democracy ta ngek lau kho tunai hi pat gai kan tu ngai ibuna billionaire Elon Musk roi US Treasury Department khau gonu me thiak su ka mai tai legal sumage tuna sakane Trump le Elon Musk giang suba metani nuni mak mai indau kane Trump roi bot ku megan khau saka me khau tai Elon Musk ban inting ba melun tai Nazi salut thiak de tuna chini khan kane US President Donald Trump roi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Washington kho ariu kan mai luan kho tai sam kho sa inda pat ka mai kyu tho Gaza territory ti ha US roi la khang su puri the tuna cha kane Trump tong plan ta Prime Minister Netanyahu roi machuang kan the Palestinian mainun Gaza kho ba mai man sai lak chui bu ta kabam bai kho phungal lo khang kumna mi ramkan tatai US roi la punithe mi ramkan tai Middle East khau resort dithe tuna joint news conference khau sakan tunge Trump tong Gaza plan hai tan pa khang Israel Defense Force roi ka ge nai mai sinthau khang Israel Defense Minister roi sakane kumna Palestinian menun voluntary suna tatpat nu khang suthau tho tuna sakane committee ke Donald Trump tong Gaza plan ta nu ni mak mai indau na ba me Miku metiak hai jati akhata sumut khang sumetiak de international law ta subak metiak de tuna sakane United Nations Egypt Jordan Palestine Liberation Organization Qatar khani kandi aju khoroi nu ni mak mai indau kane Rongmei Naga Youth Organization Manipur tong letterhead khauti thai pat ka mai thai laina National Highway 37 Infal Jiribam Cheng khau
NHI this year roi cheng tan kai ba meluan khau ta loi zai khang sakane kagan ting sang si na tan ngwang ka mai National Highway 37 Infal Jirbam cheng hai ta loi lomak pijang roi cheng deng khau lungbam me ka gwai khang katuak mai na rap mana butna katuk mai roi pum ghora pot ka zat azu panu meluan khau nai na bam the hai jang roi zai melong khau cheng hai ka siam lo khang kariang nai me department nun khau RNYOM roi ti thai kham the mi tong lat bam ka gwai hai Rongmei naga youth organization Manipur tong president Richard ka mai vice president Gaisin pan mai khani general secretary zona gang mai kani roi swai shilo na ti thai pakan tonge cham ngan lo the